Efesios capítulo 5, verso 3 al 14. Atinani yet honra Dios, yuhtu kashkaltok al chihalte jabok mule, majuno ralsetman wacho chi el yunenep anima yetok ismi manil, ma pek alil yinyobal, tuton kamchihe halontek, yetok apashok, kamchihe halontek set kiswiltak yali, kalkomon kane, kamchihe halon yobal kane, yutol ajunsantu, mansa como haloni, atihet, wartolchi halwach kane by Dios. Hoh taksha, tol aeb ahmul kaleb zank al setman wachochi el yunen yetok ismi manil, kaleb pekin yobal, kamyalon yet ebyok yulkap Cristo, kal yulkap Dios, tape on yin zank al set yetal, asha yulsat Dios, ashka tol lanan yok junto ko Dios aloh, manjak eyak eba etne la yuh ebchi aloni tol kam yowalil hunen hunsanchi walti, kauman yelok chiyal eb, yuhtol ayib an ebchi unen hunsanti, o hay hun mi man ya ilal yuh yowal kul Dios, yuhtol kamchi yije hebse chiyal cham, yuhtu, man komo nok cheyaok eba yetok eb, ayet yalan, ashka tol ek inal yaihi konabal, asha tinani shin, ashka tol sak inal shayaihi, yuhtol hunshane haihi yetok cham hahawil, yuhtol ayonsha okin sak inal tinani, yuhtu yowalil wachi hut kob ebal, tayel ayonsha okin sak inal, wach o hapchi hut koba, toholo hapkalchi hut konabal, asa no hapset yetal yelchi hala, kokuy koba yin hunsan set kawal wach yulsat Dios, mancha haer to kobashol hunsan set chi el yunen ek inal to yaihi isnabal, yuhtol atset chi el yunen amwal habok yo piso, y el warchi hala, kachikoch amnen elo, tolkam habok yo piso junsantu. Yutol atsechi el yunen bin ewan tahil, kiswil takshak al halontech, zank al set yetalchi alay ok paisak inal, kawal miman chek el yili okoj, yutol asak inalchi ak on cheklo el masan il setach yetal, yuhtushanchi ali ashkati, ashkatol waina hach elo, ila wayan, ahan wan sholeb ashkatol kam nach yahi, asha Cristo o agosak inal ayach, shi.